Me busa say 1 year Christopher. Ye near Christopher or my one. O man we are pai mo Christopher kwa 2%. 2% class. Enti me ba e da ya no keke. When you chiasi de wu ye enye wo si adum ni nti adum bai ye bo bi e benya anoni and only wo ma me nchire e na Yesu Kristo e Christopher so wodi ni moja abewu one moja abe pabone no one moja. Our God is a peaceful God. Asumudwie on chaos. Asumudwie. Where boni be ne wo. Asumudwie, make peace with your brothers. Asumudwie. Na me mamu nyina mo akwaba. Me sam mo hye biem e de mobile afidi kese eso. Wadara ma oba so anu wa mi subscribe button no e de ama me. Me notification bell no eso se le bre be upload new videos no. Onsa ebetumi akabi. Uwi a share videos ne fa ma afofo ne fa adwenche ne fa comment section obra ye beken kan nyina e de amamo se de Ghana de munim dada no ensem bi e trend wo social media no so acha na wotwemi no na asem no akwakoda ya brushing off bra na page na Asare de abusiem se be e ka kono eni eya yenyan ensem akoka ye na no koyi ne ka de share wo from antemu chese wakasa ye wakasa tia wo mutu omra na wo mepa acho na no matwene da rea be sin ne papa yi e chese nya de wo ko enene kira omira no kan ye de na so reactions ne chese enya de a wo ko na bra ofi akwantu mu ba ne nim se peace council asati in de anka obetu bofo bi kwa na nkoma ko ene mpanyufo akotena so ma hwese asomdwe ebe ye adwuma na so be si ne yente ho maache wasa be ye video kra kire mu so obi oye nyame ba de abusua wutumi fa won sanka no enkohwia peteshi bi afa ngu kra mu begina ho se de na wo kire kye asofo bebre na acho madwen na adwenche ni bi se won ko ebi se ma ne nko na no na emrate kwa bi a omusu free water region boafu pa ebe ye life ni ade makeka madwen ache no mo kye se papa no omaka na numa hu se sin bi ni nenum enti why to say one sign ye nim se oni sie enti ombe use na as scapegoat ene ensem de omudwire bi go pa na bra asasem we ba ye no prophet Bernard Siam ebetena too much efidi kese ya so e de nkomhye bi ba ye a wo kire se nyakopon ya kire no na de ba ni ehu pa enti archbishop one ne yire omumpam ho asem a wo muntru meka no wo saade no e be start e wo ne yire eso na so ba pay ba obe brush asem no wo fuka no oje de mo je e de ni tumi a de na mo wa ka na ade pa ai bi no mo che se we spiritual battle Christopher nto na comfort nto ne hwade na ene yesanya prophet Bernard Siam e wo studio had say e bra Archbishop Charles Asare ade ba betu dwa a kwa ti se battle no de waje atomo de ne se ti pempen no na adwenche ne say e ade a ewuo na e ba no nyame atwentwen so another still na ye ntwe owuo na abusua ma menko na menko ma prophet Bernard Siam akwaba na ye fa nkomo twetwe ne enhyehye so odi fo akwaba me Yesu mudo na pomo en me ho de se Bible e de nyame ase odi fo the avenue Bishop abekasa wo kire se wono ye nyame ba tinya so obi ko fa kuku obi de nsegum so oil libation ya ade wono nso de yakọ bia enti nkomhye no kuram ana se waja to oba fia ma menchia motifo akirikiri ni benche me de eya na enwom erade fa me so de ba no eya na ano wo hye na eya na sometimes no Bible says a prophecy bi ba 1 Thessalonians chapter 5 verse number 17 ebepem 18 no se mamonte adin sem atua mamonte adin sem atua na eya na sometimes de erade do no ona erade reveal a hintasem na what they shape no the aresafo no the nesi baby eye but enye se ediye ba be cause chaos, trouble and disaster but erade de hintase bi ba opese umuwu ahe na o prepare ho na utimi sie ho ekoro ho yi concerning the papa Agyin Asare revelation me see Yehovah say what you say baby a omombo afri aban me wo mo for no start you wo mo bobo afri akiri ene de aba na anoba be yenyan me patcho achiase onse ya na sometimes erade reveal enyoma bi Yehovah reveal enyoma bi a meka opa Bible said you wa so ontie de sunsun e ka kira asafo no me patcho achiase ena no se ye papa Agyin Asare oyo sofo pani akonanim wa bobra erade a blessing in the ministry na ya na sometimes one a omo ye the heart of God na erade reveal o ho nioma
share mra de Isaiah enwoma koma so mfa koma Hezekiah say on say the few saman say no ba bi wu no Bible so that the nature of us na ususu de no ka kire ade say ba de kai say de mananti wanim na mayepe e na me maha no Holy Ghost and fire prayer ministry ya na edin semo ba me nyine so chenchene e ba say de ba na maka o pa ye dey ofia wa be di adanse atwedie ba e metena haka ese say Yehovah say papa no wu me pa to ati ase enti no say or therefore nanas okuni ni no tugine ni e di page for Yehovah dey se nsem ba me no do me bie mu say de ode ba no ana me ato enjo say wo nyansa na wa dwene a ene o say me di owo ne nkwansi anim fa de ye but already so say fa enkwa na wetima tena se juju what you say but it will happen so gina so I say omo betimi aye bibi me say it will happen na o ekobasa na emfa enyonyam ema abosomo nyanya metumi there be on say yewo on say emre bi ohene mu Bible mu ofre oman ma difo nyina na omo sese nkomo ohene kokko na abedi nkunim okokko na abedi nkunim kokko ana omo fro difo ba ko bo ka kire ne say Yehovah say okwa ube munsa bedi ntwo Bible so no omo bu ne pa hwi na ni so omo ko ye na afi ade na yafumfra eji wan na eka nokore e na wan na ese nokore mpa so ati ase but e ya de a ebesi ba bi e be bogbo afura ba no ma pem so mpa so ati ase ba bi ade ne be bogbo afura ma pem e di ye ni se de ba na ma bo pa e de a kire mpa so now they just imagine say ahun mo ma ba adija do you think say easy odi for wo kaka na kire ma adi say enti sa ahun no e wo to me che Nyankopon to me ana unse sa wo no betimi atwa fa nyame so e wo na kire ma ade kakra ye wo o ka nyame a ye ya na ye wo nyame mu bebri ye ka ye Nyankopon wa ye nyina ye so me ye nim say o ye supernatural God over all gods your friend Alpha and Omega me ba to ase nti bi ko se be mbo a me ntu ase na men sese ono na ayi acha na ono na eka ana me che sa huhu ma hu so ma bo adeja no e wo tumi o metimi atwa fa Alpha and Omega Nyankopon so o metimi ayesa enye Alpha and Omega Nyankopon mu twa fa no so na se Archbishop Charles Agyin Asare o gina nyame di mu na o ye adwuma eto ye nyame akwa ene ye hwe pai beebi a wo free ya enne wo de aba bedu beebi a wo me ba ma men che wa ni se ya wo kan wo quote Bible ebre a eba se nipa na obewu okọ nyame anim enti Archbishop enti bi nko ne Nyankopon anim na obi bia ni Nyankopon de be kai adwuma wa ye ne ministries a watrɛtrɛ akɔ emiamia ye okɔ India ye nim se wo mo nyinyamsum ni na watimi a break grounds akɔ amankofo anya aden sakyera aba Kristo mu no Nyankopon be forget sa ne ma we nyina on say 1 Timothy chapter 5 verse 15 men kan ya kan de ho na ya na ensem bibri ba so atiase e na sometimes die bi ho a anu odu yenchimi empoise out na na ensem bibri ensem na ho na na unse sunsumu no wo hwe Pentecost chairman Apostle Antony onim se oti wo chairman busawo se de na ma chairman of Pentecost etina wo chair secret code e ho me ba so ati ase e sisa manfo yare ni ho se yare yare wo hwe adwuma mo yeso ti pa dodo dan wo mo etini se wonya stroke na oti we chairman ni wan wan me chiro bibi se hwe obi ti se anti-grace adumfa oye nyame adwuma sa 55 years abro aposo ne mi no abom nyina 80s 90s no gina altar so oye adwuma Bible say Nyankopon se ofre wa odo kwa wiye papa me pa twa se omma o enya asomdwie na omma nkofo epeke nwoma eye nsen na ho me pa twa se and I won't say when you are bantam with spirit and when you know that you have a God and also wo nyame a oyo tugina nyi a enye se Nogokpo fo frɛ ye papa Agyin Asare ene be ye bibi o anase ene be kire se papa na nkwa anase ne be kire se oye man of God o emra Elijah ne ba akomfo si aye se no munya 1 grams ana meboa wo mo sisi altar ono so sisi ba 1 grams ba o se mu mfra mu nyame
na me nso me mfrɛ awurade anhwe nyame a ɔde ogya bɛgye ne man pipe so ɛne ampa the God that answered by fire no descending fire from the heavens and the talk afɔrebukyia nso ɛnyɛ sɛ tɔɔ so kɛkɛ o egya ne mmiri nsuo na ɛwɔ afɔrebukyia ne nyinaa so no enti hunu sɛ egya mmiri nsuo no me ba ato akyɛ ase me mpa ne sɛ me makyiwade yɛ abosonsom sɛdeɛ mewɔ Kristo no me ba ato akyɛ ase enti sɛ altars frɛ a menim deɛ ɔne me nam we know what we pray against me pass what I say we know it is and quiet exempted to demonstrate power me pass what I say oh me na Elijah na Elijah ne ba konfo ko sia de ono de ene de nyame pɛ no enu de se eya asama etiti bremti wo be enu nti Archbishop Charles Agyin Asare na o ma be frɛ akonfo one dey catch us I be frɛ Jeffrey so one dey catch us na Christ Apostolic Church Apostle Peter Numanenim obo mpa wo Jeffrey so ba enti ebre we bi be si ana makina mo yaba be bia ebifu ne kika kona ase yes tendi akọ Christopher nyina so na eti wugiri se nyame mama kwa masa de nese ni me bawo who are Christians why are Christopher ye ni Christopher o man me busa se why are Christopher ye ni Christopher o man mu o man mu ye pai mu Christopher kwa 2% class eti me bawo eda ya no keke Asare no me ba ye ni pa wo enfonso wo ho eti the first say obi be ye enfonso that I'm not talking about enfonso ye won krofo bi wo no ma Bible kwa me ate ase se ne wo no awurade pe no e no be mu ne mobo eti e bia ye tie ye be betimi ya point fingers say so fu we what to say asome say ya naturally no wo kwa nyame ye ni kosua wo do nsaka na ahwa na asamato and how do you determine that person and you can say Christo ni odinfo a wo hyenkom wontina ye fidi kase so ye wo Christo for 2% amene wonya adwe me say me kan sisu bia dam Ghana ye wo kan dia amene wonya adwe 70% of Christians na for bi wo hono mu a Ghana is not a Christian nation enye ye nim eno dia me meni omo nya adwe because ye wo soma hodo wo my way no but ye show me Christo for hold 70%. Who told you 70% of population of Ghana they are Christians? Who told you me mama nchiro 70% of Ghana population are Christians. Who told you? Man, I catch it. One more dreaming no. And you calculation mathematics are better to idea. And na ye kan. Na so obi nya Kristo ni a obi a bon se fata Kristo no. And no de e ye oni ni Nyankopɔ antem. Baby o, mama nchiro bibi. Ye was spiritual ethics e wo ho. Ye was spiritual rules e wo ho. Osubedi mechi anante honhom. Ye enti want me na se ya kasa de ke nyina ya yira wo me see but ya adom ene ehumobro ene adom wo de atina mo enti Bible si adom ni ntina me yankɔ bɔne ne no so ana na odi fo wo tuwe wo want ye me so me want woni mu awurade ye ni me awurade wo ye pe ni pe bia wo se ye papa ye mpo yes e wo ne ne ti wana ye na woni me echi a Kristo ka aye di open wo be hu ne mobo ni open wo de adom ne be dom no me ba wana ti wo awurade ma me nchira di bi wa oni pada sani be na oba wona yesi ya nyinse wo boni mo ya wo boni mo eti ni pada sani be na oba wo no wata fasa se we so a wo se wo tin wonyame ani e shi wo no awurade e bia wo adwene no ma ye nkyere osunsum nnuoma na ti bi gina brane o si me ba o si di onim papa na wa anya na yedai bo ni tuase de ewu ye enye wo si adum ni nti adum bai ye bo bi e benya anani eno ni wo ma menchira ena Yesu Kristo a Kristo force wo de ni moja abewu why moja abe pabone no why moja eno ni wana me chiro scripture me chiro nyoma Exodus mama Exodus 23 verse 1 to 3 o say odi ejina no fo ano ka se menyankopon oba Proverbs chapter 30 verse 10 o say de obayi obi ade kwa na ebe ye ne ya no obe bo ni dua ye be kum no obewu. That says scriptures. Entwa wo nim se de ewu ye. E na Bible nso aka se sintidua to. Bible nso ka se tia se obi a wafom obi. Sa wo nua ni dwane to be ka cho se wafom a, oni ne renkonsa pa ne chaw 7 times. Enti se wo kwa according to scriptures na wo gina nyame agina mu a, e wo se
you become a transparent person. Oh, make us my young woman, Yamia or 2 I will climb best. Who some exhibit power? Say before Yamia, I to Mamma too. Apostle Bishop Duncan Williams. Or see exhibit power. And Idahosa, or say, when we call you a man of God, and you cannot bantam with evil spirits and demons, you are not a man of God. Certain what better say, and your pour of libation, and then catch your banning, and your shame, dear. It is only be I will move. I will never live your what on his war. I go back to General. So, what in your breaking grounds are going India? India, grandpa, I see we are singing our woman to say, well, breaking grounds are going. Now, India, so for baby free gun and go. But India, so for baby free gun and go. And your record, and your record, and your record. Ghana, so for baby now, India. I know they are Minantin was. We answer, baby dada. So say that social media be. There is almost to call India, not Ghana. Yeah, as it was more. The ban at the end of the tunnel may cancer should be an alpha say, Omega said, dear ban yet. One of the Saba can use and a prophet the Kayo, ye, prophet the Kayo, dear ban yet. Make peace, atonement, make peace, keke, ma asumdrie. Our God is a peaceful God, asumdrie, on chaos. Asumdrie, where bonny belly, asumdrie, make peace with your brothers. Asumdrie, me pass what you say. Oh, make it peace. I go for more this year and what over. And you've been worried so many years. And someone you yam, and someone when we yam, and you yam say, who do you free so bar and Kawajisa? Or different family to Medasia. Bible said your wasson, won't see the soon from the Catcher Saffron. So, when Yamia. Nyameno obeka sama na nyame otimu ono ana do betwa afiwi eya na mpe bebre adie bi ba me kato munim dida adie bebre be last 3 years ma kan partner dem yentu ye humu but yenim nyame a otie mu adi nsem ode fa ye so eba edian ye prophet Bernard Siam Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ye wa beka market anase abeka ba bi omuton ECG prepared car opposite if you inside obesi ejinama we did be bua onyoma bebre mu a number ne ba 053 255 3511 053 255 3511 share mo Facebook eye onyame akwa Bernard ye ntwetwe nkomo baba Ebusia said emiri kai echeche mu efiri ahase no prophet Bernard Siam eche se ogina na enya de awotwe asesan nti archbishop nhwe se asundwe ebeye adwuma nti se wo ko akwada fo meso emni ho apa achew anaso obetubo fo no ne nyina ewo ne ho enti ebusia ye de besia adwenche ne se de tebia no obetimi da fa comment section ho no maba ye beken kan ne nyina edi amamo na afiase wa enimide aha too much, my friend.